अहानबदा मरोइबा पाव सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर की ओइना लंबी सेमबगी प्रोजेक्ट यांखैगा तरेट अयाबा पिरखरे नेशनल हाईवे की प्रोजेक्ट यांखै की मनुंगदा निफुगा मरी सिंगी लमदा पाइखटकदौरी इरांगी सैथेंगदा ख्वाइरंबल कैथल पोसिट तंखाई हंथख्रे पोट कयाम सिटलबगे हंगनद्रे खुलांखांग कौरब्रा हाइना हंगनरे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन तोंब इंडिगो फ्लाइट इम्फाल एयरपोर्ट तारम लगा पाइखटखिबगी मी पाइनरुरे सेनापति दा असौब प्रोजेक्ट अनि पाइखटनब थौरांग हौरे हाइना चीफ मिनिस्टर फोंदोखरे मैखु थोक्तब हिदाक मनागी पोलम सिंह योनबा चही अमगी अथिंग बथमले हाइना हेल्थ डिपार्टमेंट फोंदोरकले तमेंगलोंगदा अमोर फैल्कन उसेक सिंह थुंगलबा हौरे हाइरे अकन बमिद्यंग संगलगनी हाइने यूपीपी के ना फोंदोरकले अमदी मैतै सिंगी तांगलबा नाट की सनबी अमदा निंगोलना मामादा सेनबी सेनकोक हनबा गिवाफम फोंदोरकले खुरुमजरे मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग मिटिंग ताबिरिबा मदी ताबिरिबा सिंबो पुष्पारानी लाइसोमना तरामना उक्सरे हौजेक मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरे इंडिया लेंगा की मिनिस्टर ऑफ होम रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना मणिपुर की ओइना सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF के मखादा पुना लंबी यांखैगा तरेट सेंबगी अयाबा पिरखिबगा लोइनना स्कीम मसिगे गाइडलाइन ngakna thabak sunanaba मणिपुर लेंगाकता खंगहलख्रे मणिपुर की ओइना नेशनल हाईवे की प्रोजेक्ट यांखै अयाबा पिरखपगी मनुंगदा निफुगा मरीदि सिंगदा ओइना मिजेंग थमले मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जॉन मंगा NED दगे मणिपुर लेंगा की सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इरखी बचेरोल अमदा मणिपुर की सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम की मखादा लंबी यांखैगा तरेट सेमननबगी अयाबा पीरे हाइना खंगलखिबने ऑफिशियल ओइबा पाउगी मतुंगिना मणिपुर लेंगाना सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मखादा चौरांगना लुपा करोड़ 494 लाख 13 लोम संगना पुन्ना थबक तरागा माथोई पाइखनबा कंसेप्ट नोट का लोइनना मिनिस्ट्री दा पिखलखे मिनिस्ट्री दा लेरिबा मरी लेनबा अथॉरिटी ना खनरबा मदुंगदा पुन्ना लंबी यांखैगा तरेट CRIF की मखादा सेमनबा अयाबा पीरे हाइना खंगलखिबने मिनिस्ट्री ना CRIF की मखादा सेमनबा अयाबा पिरकलबा लंबी सिंग असि नावरेम थोंगदगी नेशनल हाईवे अनि फावबा चलिबा तागयल गाड़ी रोड की किलोमीटर 15 हेना सांगबा लंबी NH to Tidim Lambidagi NH 37 Samnariba Changangai Tabungkhok Lambi ki kilometer 8 hena sangba Tagyal amasung Langjing Samnariba kilometer 3 hena sangba lambi Rims Road tage Khomdram Selungba Hijam Laikai Sinam Laikai Faraga Serau Sing Phawba kilometer 3 nithoi sangba lambi Samjinba Sangai Thelamkhai dagi Scotland Phawba kilometer 3 sangba lambi Samjinba इरोई सेंबा थोंगदगे लमदेंग सॉलिड वेस्ट फावबगी किलोमीटर 3 हेन सांगबा लंबी खुरखुल लमखाई लंबी दगे लायन सजिक अमसुंग लमलोंग गई फारगा लायन काबी की फावबगी किलोमीटर 13 हेन सांगबा लंबी चिरांग अमसुंग कौट्रुक फारगा चाप्रो लंबी दगे सिंगदा कदांगबन पाव असि मखाताना पिजरी
मखाताबदा फावबगी किलोमीटर 8 निपान हेन सांग लंबी सयांग मैनो लेरक थांगजम लेरक लेमजम लेरक और लंबुलेन अमसुंग पौना बाजार की मरोइब लंबी सिंग सेमजिनबा वाहेंगबम लेकाइदगी तेरा दगी नारेमथोंग अमसुंग अमुदोन लेरकतगी सगोलबन फावबगी किलोमीटर 9 नापीगनी मरी हेन सांगबा ड्रेन सिंग सेमजिनबा फोइजिंग अवांगदगी बमदियार फावरगा मालोम फावबगी किलोमीटर 9 सांगबा लंबी अंद्रो खोइबु फावबगी किलोमीटर 12 सांगबा लंबी सेमजिनबा खुराई अहोंगैदगी अनंत सिंह एकाडमी फावरगा RDS क्रॉसिंग फावबगी लंबी लोइनना सोइबम लेकाइदगी लंबी सिंग सेमगतपा खुमन पल्ली लंबी दगी कबो लेकाई समनबा लंबी सिंगदगी खुमन लंपाक मेन स्टेडियम फावबगी लंबी सेमजिनबा नापेट पल्ली दगी नोंगदम फावबगी लंबी सेमजिनबा कायरम पल्ली लितान दगी उरुप लितान फावबगी लंबी सेमजिनबा क्यामगई मुस्लिम उरुप नाउकल अमसुंग वारोक सिंग्यागी लंबी सिंग सेमजिनबा यावरी मसिद नतना तांगखमदगी खुंद्राकपम रिंग रोड की लंबी सेमजिनबा या स्कूल बामोन लेरक कैसामथोंग तुरेल मपाल सिंगाखम लेरक हिरू हनबा अमसुंग समनरिबा IVR सिंग सेमजिनबा अमसुंग क्रॉस ड्रेनेज सेमजिनबा सेंट जॉर्ज लेरक तखेल खोंग मपाल संगाई सुथेक अमसुंग लेन नंबर 10 की लंबी सिंग सेमजिनबा लाई मोरीबदगी खोंगमन अतोम लेरक अमसुंग सामू लंबेनदगी लंबी सेमजिनबा लाइरेन पाट ऑयल पम्पदगी युवराज पल्ली फावगी लंबी सेमजिनबा पांगैदगी वारी फावरगा पौराबी फावगी लंबी सेमजिनबा तांखम खुंद्राकपम रिंग रोड सेमजिनबा लुआंग संगबम लिबरल कॉलेज का मताइगा समनबा लंबी कलबट अमसुंग RCC ड्रेन गा लोइनना सेमबा थौबान थोंगदगी साइरेन थोंग फावरगा कोंगबा तुरेलगी नागयेट अनिमक फावरगा खोमीदोक फावी लंबी सेमजिनबा इम्फाल ईस्ट मिनी सेक्रेटरीट लंबीगा एका ट्रेन अमसुंग जेमिन्स ममांग लंबी फावरगा पोंग लंबी सेमननबा लंबी सेमजिनबा पोरोमपाट रोड नंबर 1 दगी वाखा फावबा कोंगपाल खाइदेम लेकाई टॉप दूसरा अमसुंग खेत्री बेंगोल फावरगा चलिबा लंबी सेमजिनबना सिंगबा यावरी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER स्कीम की मखादा येलहौ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की लौमी सिंगदा हवाई थराक मरु येंथोक्तुना नोमगी ओइबा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ट्रेनिंग पांगथोखरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंगालोपीदुना DIOC ESAN सोशल सर्विस सोसाइटी DSSS ना सिंधुना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा लंबोई खुल कम्युनिटी हॉल दा हवाई थराक मरु येंथोकपा मदि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ट्रेनिंग प्रोग्राम असे फांगथोखिबने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिगी अमतंगारबा निंगसिंगखुल दलाइबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि मतम खरगी ममांगदगी जिरीबाम गी मिचम मियामना OPD फावबा येंगबा चटनरमदबा दुंग असिदि अनाबसिंग यामना लाक्तुना हॉस्पिटल असिदा लायेंगबा लाक्नदुना हॉस्पिटल अमगी मथौ तौबा इखोइगी जिरीबाम पाउमिसिंगना थेंगनरखरे हाइरि जिरीबाम दलाइरिबा CSO सिंग महिरोइ लुपसिंग अमदि इम्फालदगी लाक्पा तोंगान CSO सिंगना लेंगाक्ता कन्ना प्रेशर पीबदगी डॉक्टर मरांग काइना अमदि हॉस्पिटल अमा रन तौबदा चंगबा मसाक मथुम सिंग पिरकपदगी हानदगी हेना फजना लायेंगबगी थबक चथरकपनि हाइरि मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक MSCB के बोर्ड मेंबर अमदि मकोक थोंगबसिंगना लोन यादब थबक कया सथदुना नारोलदा इलेक्शन तौननबा होनरिबा मरी लेनबसिंगना
ꯊꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ GP 11 ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯁ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯗꯨꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ S. ꯅꯤꯂꯀꯃꯜꯅ ꯍꯥꯏ MSCB ꯑꯁꯤ कोऑपरेटिव रेजिस्टरदा रेजिस्टर तौबा लमदम असिगी सोथरबा लौमी अमदी खुंगंगदा लेरिबा सोथरबा मियामगी दमक्ता लेबनी अदुबु बैंक असिगी लेरिबा बोर्ड मेंबर अमदी मकोक थोंगबसिंग मानरगा बैंक असिगी ओइबा लोने यादबा थबक कया सथबता नतना अरोनबा एजेंडादा इलेक्शन तौननबा होनरगलिबा सिना बैंक असि मुथननबा होनरब्रा हाइबगी अकीबा लेरे बैंक असि लोगी मतुंग इना सही अमदा एनुअल GP मीटिंग अमुक खक्तमक तौगदबनी अदुगा अनिरक तौदबा यादबा ओइरगना स्पेशल GP मीटिंग अदुसु इलेक्शन गी ओइगदबनी अदुबो मसी अमता पंदना एनुअल GP मीटिंग अनिरक कौसिनख्रे मसीदसु नतना बैंक असिना नाबाद का खुसमनरगा खुंगंग सिंग द लेरिबा सोसाइटी सिंगी खुथांगदा लौमी सिंग यौननबा पिथगदबा लोन सिंग सोसाइटी योहंदना लनाइदो इना पिथख्रे अदुगा हौजिंगना KCC लोन सिंगदबगी वोटिंग राइट ककले हाइदुना सोसाइटी कयागी वोटिंग राइट ककथत्पिख्रे मसीदसु नतना बैंक असिगी लेरिबा ऑडिटर सिंग सिजनबगी महुत्ता अनेकपा सातर अकाउंटेंट सेन पिथोकलगा एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सुहल्लिबना करिगिनो पुमनमा असिना बैंक असिगी बोर्ड मैनेजमेंट मेंबर सिंगना मनुंगदा अरोनबा एजेंडा कया सानादुना लेरे हाइबसे मयेक सेंगले हाइखे सेरक असिदा लाक्लिबा नोवेम्बर 12 पांगथोकनी हाइना तौरिबा इलेक्शन असिसु मखोय खक्तगी ओइना पांगथोकपा याननबा होनरे इलेक्शन की नोटिस थोकपा सिसु मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी DCO सिंगदा खंगनगदबा दु खंगनदना न्यूज़पेपर खक्तदा नोटिस थोकलगा इलेक्शन पांगथोकननबा होनरी मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा वाबना खम थेंगदुना लेरिबा खुंगंग सिंगी मियामदी हौजिक पावसे पाबा फंगदबना इलेक्शन पांगथोकनी हाइबा फावबा खंगदबना अयाम्बा ओइरी अदुना हदक पांगथोकनी हाइरिबा इलेक्शन असि खुंगंग सिंगदा लेरिबा सोसाइटी योहंदना बोर्ड मेंबर सिंगना याननबा सोसाइटी खक्तगी ओइबा इलेक्शन ओइखिगदौरे अमरोमदा बैंक असिदा हाना तौदबा मदि लोगी वांगमदा सोसाइटी सिंगदा लोन पिथबगी महुत्ता लनाई ओइना पिननबगी वाखलो लागली अमदि RBI गी गाइडलाइन इंदे हाइदुना लुपा लाख अनि की फाइन थिखिबगी वाफम सु लेरी असिगुम्बा कया असि येंगलुबदा बैंक असिदा बोर्ड मेंबर सिंग अमदि मकोक थोंगबा सिंगना बैंक असि मुथननबा होनरबरा हाइबगी चोबो वाहंग ओइरे पुमनमासिगी येंगलगा मरी लेनबा अथॉरिटी ना अहेनबा मिजंग संगबिदुना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असि कलहोननबा होनबियो अमदि कांगलोन लान सथदनबा होनरिबा इलेक्शन असि तौहनबिगनो हाइनसु मखा ताना फोंदोरकले सोयल मेरेजना अंगांग सिंगी हक मतपदा नतना मसागी पुंसिगी लेमिनगदबा मियोय खंजबगी हकसु फंगहंदे हाइदुना मसिदगी ngaktoknanaba सुप्रीम कोर्ट ना सेमकिबा लॉ असना इंग 2019 फावबदा इंडिया पुंबदा चाइल्ड मैरिज पुमुत मुथतपा ngamlagani खनबदा हरावबा फावी हाइना न्यू लाइफ फाउंडेशन मणिपुर की सेक्रेटरी डॉक्टर LP सक्सिंगना खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हाइदे चाइल्ड मैरिज ना अंगांग सिंगी हक मतली हाइरादुना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना अनौबा कांगलोन सेमदुना इंडिया दा चाइल्ड मैरिज तगे ngaktoknaba लॉ सेमकिबा सिमक तरामना वई सुप्रीम कोर्ट की राय असना इंडिया दा चाइल्ड मैरिज थिंगनबा होनरकलिबा पुंबगी माइपाकपा अमने हाइबा चना कांगलोन असिमक इंडिया दा लैरिबा स्टेट खुदिंगमकी लेंगाकना मपुंग फाना अमदि अथुबा मतमदा सनाहंदुना कुमजालिसिंग अनि कुंठा फावबगी मनुंगदा चाइल्ड मैरिज पुमुत मुथतपा ngamnanaba होनमिनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड जस्टिस JB पादेरवाला अमदि जस्टिस मनोज मिश्रा की अपुनबा बेंच अमना सथकिबा हियरिंग असिदा मखाताना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 के लेरिबा चना कांगलोन सिंगदगे सरुक खरा कोनसिनबगा लोइदना माहि लोइसंग लाइसंग अमदि पंचायत हाउस न सिंगबसिंग असिना चाइल्ड मैरिज तगे ngaktoknanaba पाउजर पिफम अमा ओइना लौगदबने हाइबा वाफम सु यावरी
Manipur da hokiba pung kunga mari asida nauna miyoi nifu dengue positive oiduna hojik phawbada sahi asigi oina state asida dengue positive oikiba punba mising lisinga maga chatret kunga humdoi yaukhre loinana laikidaba mising marida dumak lairi ngarang nauna positive oikiba nifu ase Imphal West tagi kuntra manga istagi mangani hojik phawbada Imphal West khakta da sahi asigi oina miyoi lisinga maga chani kunga manga dengue positive oiba thengnaduna khwadigi yamna dengue laise sandokpa district oiri Chief Minister Nongthomba Biren Tha Sigi Taratarukta New Delhi da pangthokhiba Haryana gi Chief Minister wasak loba amadi atei atopa official oiba thorom kaya yaudoroba matung ngarang Imphal da halakpada mahangna tonglakhiba flight ado Imphal airport ki runway da taramlaba matung amok paikhatkibadagi miyam mi painarure hairi Chief Minister Nongthomba Biren atongba Indigo gi flight number 6A 5118 asi ngarang ayupung 13 minute kunga taret chatpadagi Delhi gi Indira Gandhi International Airport tagi pairakibane hariba flight asi schedule gi matung ina pung ama minute 15 chatpa matamda Imphal Airport ta thunglagadabane adubo Imphal Airport ki runway da taramlaba matung flight adugi technical oiba khudong sadaba khara leibadage runway pawasi makhata na pijari runway adudagi flight adu amohana paikhatke maduda miyamda mi paiba poknake flight asi amohana paikhatke badagi hanagi matamdagi khara thengthana pung anirom tarakpa adwaida oina flight asi landing tauke airport ki official sina phongdorokpagi matung ina flight adu tarakpa matamda cross winna maram oiraga flight adugi runway track ta aswaiba khara leibadagi amohana paikhatke bane masi flight asigi technical oiba problem ni loinana Chief Minister gi khongsat asiga mari leinati hairi nakalom maromda senapati da achobo project ani paikhatuna district asige education system da amasung infrastructure da achobo awanba ama puruklagani haina Chief Minister Nongthomba Birena phongdokre mahaki social media account da thagalakpa post ama da hairi senapati district da Indian Institute of Information Technology IIT mayangkhang amasung multi level parking facility saduna district asige infrastructure da asoba awanba ama puraklagani institute asina lamdam asigi miyamda malem gi thaki mahimasin tambagi khudong saba piduna information technology gi lambida khumang sausil halagani masida sunatana manipur gi ahan boina sagadoriba multi level parking system asina su district asige transport system ama sung sakwa thorangi lambida yamna khumang sausinba district ama ohelagani haike mayangkhangi IIT asina mahai masin tambagi khak natana mafam asigi akoibada economy hub oina sengbatpada chauna mateng oiragani asumna lengasna manipuri ching amadi tamda thong manana saukhatna ba thabak thoram sing lepalaitana paikhatuna lakli makhatana su paikhat khigani haina Chief Minister ge post asida makhatana phongdokli
Manipurda thokliba kanglop ki rang asina maram oiraga ningol chakobgi thoram hayeng dangairaba matam asi phawada khorambal keithelgi posit takhai hanthakre dukan phamli basing mobile phone met pana mathau oire pot kayam yon khrabage haibasi wahang oinadre khulang khang kaurabra haibasna wahang oinare khorambal keithelda wholesale oina yonba grocery dukan khara angangi firol sing yonba dukan sing phanek firon yonba kolik yonba masung yumda sizinaba potlam cheram sing yonba dukan khara survey tawrubada loina mak pot amata sitli hainadre khwaligi akiba fanglaba phibam ama yaure pumnamasi maroiba maram miyamgi makhuta sel paidre haibani Manipurda jarda talaf khani na chingba maikhu thoktaba hidak managi polam sing yonba chahi amagi thing bathamle haina Manipur lenga ki health department na order thoktuna khanga lagli Manipur lenga ki health and family welfare gi in charge supuriba Manipur gi chief secretary Dr. Vinit Josina khuyek piduna thadorokpa cherol amada hai food safety and standard regulation 2011 ge matung ina gutkha pan masla khaini jardana singba polam sing asi miyoibagi haksang sohalli haiduna saba yonba pumnamak athingba thamlibani masigi sumathakta supreme court na hokiba kumja lising ani taraga taruki september kun ga humdoi da order thoktuna gutkha pan masla sing asi yonba amasung puthokpada athingba thamkibasu laikhrabani polam sing asi hanagumna hidak managa loinana yonbagi mahutta hojikti tongan ba packet ta hablaga oina yonbasu thengnare pumnamasi yenglaga miyamgi haksalda akaiba lakpadagi ngakthokpa ngamnana damak polam sing asi yonbada food safety and standard act 2006 ke section 30/2A gi makhada athingba thamkibani haire rongmai singilolda kahau puina haina khangnaba lamkoi ujek amur falcon sahi asigi oina saktanana damak Manipur gi Tamenglong district ta masing yamna thunglaba haure haire lamkoi use asi sahi khuding iningtham sanglakpagi matam asida Nagaland amadi Manipur gi district kharada masing yamna pairaktuna saktaba langlibani haribo chek makhal asi malem sinba thungna koina saktaba chatpa usek amasu oiribani Tamenglong gi oina usek asigi resting site oiriba mafam taret khangdoktuna district forest officer Tamenglong na mathau taba thabak thoram singsu paikhatpa hokre Kanglaipa Communist Party PWG MC Unification gi PRO Singkhai ngan bana miyamda wafam kya phongdorakli Masa ge soiba madi aranba tawkiba sing sum thokchenna ba madi semdokna ba karak haikhrabasu mana kanba WhatsApp tharibadu hui mamaina chumthokpa yadabagum Lairiba singi mathakta UPPK da kanma midyang sangbaga loinana masa gi maral sing laibak miyam da phongdokpaga loinana laibak miyam na makhoi sing adugi mathakta YL chathanana ba lupna sizinaragani haina phongdorakli Ningsing bathoktraba matamdagi hauna punsi leipun numita mayum thadoktuna satkhargadaba ningolna apokpi mamada senbi senkok hanbagi chanabi ama khunai asida ngasi phawba lengdana leiri asigumba inat chanabiga mari leinaba tharom singda yariba tongan basana kanglon masa sing asigi nunggi oiba wahan thokti anauba mirol asina mamutana khangnadre ahalaman singna pangthok lami tongnara mi haiba khakta khanaduna tongnabana ayamba oire masigi wari wakhong mamutana libiba ngamba akhang ahigi masingsu lekai da khut thektuna paba yabagi fibam da leire ningol oibiga mahaki mapam lamdam ga leinariba mari takpa thoram asi punsi leipungi thoram loiduna mapam lamdam thadoklamdaida apokpi mamana masa ningolda thaujal pi baga loinana naubayumda khongdaduna nungai yaifana wata padana paluro haiduna senkok ama piba chatnei mamana senkok tu piraga masana khongdoi khigadaba lambi yengdana tung onthoktuna leiraba matamda masa ningolna senkok amu mama tamna langba chatnei langliba senkok adu mamana jarei phigau sana oklaga leihawi hainei chanabi asigi matangda maming leraba arang phamgi sinpham pariba
हाउरंग साबलदगी खुराइजम गिरानीना फोंदोरकपदा सेनबी सेंकोक पीबा अमसुंग हनबगी चटनाबी असि मसिगिदमकनी पाव असि मखाताना तामिनसे। मसिगिदमकनी हाइबा लाइरिक अमता लैबा थेंगनदे अदुमकपो ओजा गुरु सिंगना मखोइदा ताकपिरंबा मतुंगिना नुंसिरबा वारी अमदि लै वारी अदुदा युमफम ओइरगा सेनबी सेनकोक पीबा अमसुंग हनबगी परम असे कल्चर अमा ओइना हौजिकसु पांथोकनबा अरांगफम सिंगना सिले ओजा गुरु सिंगना लिबिरंबनि हाइबा वारी सिंग अदु अमुक पाउदमलदुना महाकना हाइखे थाबुम तरा नाउपुदुना पोगलकपी मसा निंगोलना मयुम मकै पांदुना सत्खिबदा नुंगाई याइफना पांजरु ननबा ममा मपा ओइबसिंगना याइफा थौजाल पीबा हाइबसि हौना साने अतोपा सागै ओंदुना युम्बाल लंबिदा खोंदारु गदबी मसा निंगोलदा ममा ओइबिना नहाक हौदोक नजरुरो हाइदुना सेनबी सेनकोक पीबने ममाना पीबा सेनबी सेनकोक सिंग अदु मसा निंगोलना लोइनमक पुरगदि इमुंग अदु करम तहोगदगे खल्लगा इमा पुमनम असी अइना पुदुना चटलगदि नखोय कमदौना युम पालहौगनी हाइदुना मपाम ओरगदबा युम अदुगिदमक खल्लगा अमुक सेनबी सेनकोक हनबीबनी हाइना मखा ताखि लुहोंगबा नुमिता अयुकी चाकलेन चाबदा मसा निंगोलना मयाइदा फमदुना अमदि अपोकपी अपोकपा अनिना मथंगसिना येत अमदि ओइदा फमदुना पुन्ना चाक चामिनगनी चाकलेन चामिनबा अदुदा निंगोल अदुदा अपोकपा अमदि अपोकपी अनिना मसा निंगोल अदुदा महाकना लैरुगदौरिबा इमुंग अदुगी मने मकुबो अपोकपा ममा मपानी खन्ना थौगल तौननबा मिगी इमुंग अदुदा ई चरा लिंगलुगदौबनिना इमुंगदा अकाइबा तौदनबा नचिंगबा पौताक पीबा सनदुना लाई लुहोंबगी थौरम लोरबा मतुंग युम अदुगी लाइनिंग थौदा थौनिरबा मतुंग अपोकपी ममाना मसा निंगोल अदुगी सेलगावदा सेन्यक हाप्तुना मसिना सेनबी सेंकोक पीबा अमसुंग हनबगी थौरम असि पांगथोई महांगना मखा तारादुना हाई निंगोलना नुपा मयुम यौबगा मनेमबोगना ओकनी ओगलबा मतुंग मनेमना महाकपु युम अदुगी लाइनिंग थौदा थौनिजरबा मतुंग मनेम मकुदा अमुक ngasi thaugal phangjarage ayaba pibiu haina khurumjagani masi laigi asengba paramda ningolna nupa mayum hek yobaga makubok hana khurumduna manembok tasinaduna lining thauda thaunijaduna mahaki kada thinjinbigani masi kanagumba kharanadi mane maku animak lining thaugi manakta leiduna ningol aduna lining thau hana khurum hanbasu yawi hainasu mahangna makha tana phongdokhe मैतैगी कल्चर की मरमदा थिजिलिबा सलाम इबोहल कौबा माइनो अमना फोंदोरखिबदा लुहोंबा नुमिता पोकपी ममाना सेनकोक पीबा अमसुंग निंगोल अदुना मपाम लमदम थादोकलमदाइदा हन्ना यंगलमदना ममा तमना सेनकोक हनबा अमसुंग हल्लिबा सेनकोक अदु ममा ओइबिदुना ओकपुगी चटनाबी असि ngasi ngaranggi nate mirol kayagi mamang thakdagi चटनाबी ओइदुना लाक्लबने हौजिकी मतमदा चटना कांगलोन असि कल्चर अमनि हाइबा काउथोक्तुना कनागुम्बा अरांग फमफमबा ओजासिंगना समजिनदुना थौरम असि कानथोकपीबा अमसुंग नुंगी वाहनथोकसिंग निंगोल पीबासिंगदा खंगहनदबा असि चुमदे मसि युम थादोक्तुना चटख्रगदबा निंगोलदुगा मपाम लमदमगा लैनहौबा पुंसी मरी अदुनि हाइबा वाफमसु फोंदोरखि कुमजा 1948 की इंडो चाइना वार मतमदा अरुणाचल प्रदेश के तवांगदा लेबाकीदमक थवाई कटख्रबा थौबा लानमी 58 असम राइफल्सना सिंधुना कोक नोनबगा लोइनना इकाई खुमनाबा उठ्रे IGAR साउथ हेड क्वार्टरना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के मनु सनबा मोरेदा था सिगे कुन अमसुंग कुन माथोइदा पांगथोकिबा सिंगलेमलबा थौरम अमदा
Indo China War da thawai katkraba thauba lanmi 58 gi mafamda ikai khumnaba utpagi thoram pangthokibani. Saliba sahi asigi haukiba me kunga taret ke thengbada saphukana yorakiba cyclone Reman ge kan basai thengna sing amasung tampaki mafam kya da turel kya gi sing pathoraktuna yum kaithel lawfam amadi ngayok pham kya ising thumjin khibadagi lawmi sinmi ngami amasung miyamda chawna khudong sadaba bayongna khiba duna maram oiraga lawmi sing amasung ngami sing kokta khut haptuna awaba khangli haina Manipur lawmi lobna phongdorakli Lub asigi secretary as ibo bisingna thadораkiba Cherol amada saphukana yorakiba cyclone Reman ge kan musai theng aduna sing amasung tampaki mafam kyada miyoi mari rongi punsi manghan khibani Jun amasung July thagi akanba nongjuna amuhana ising thumjin khaba mafam kya amasu khudong sadaba mayoknari lawmi amasung ngami lupkyana ising ichawna Sohan kraba mafam sing adugi awaba nang laba lawmi amasung ngami singidamak tengpang sel pibinanaba lengak tahijaduna lakibani maduna maram oiraga hokiba Jun 12 da phangkiba state cabinet ki mifamna ising ichawna mangta han kraba yum lising kunga mari rongi imung singda lupa lising tara pinanaba warep sulauke media gi khuthang da sulau thoke adubo tengbang senpham phanglaba imung masingdi hojik phawba nakhai sengna khangba ngamdre Mamang segi me ahumdagi thokliba irang na maram oiraga law panba ngamkidraba simyagi mafam da leiba punba lawfam hectar lising tararongi manungda law singu loisangna khonggat pa data da lawfam hectar lising manga henbarongi oina Union Home Ministry na mamang segi November thada lupa crore kuntraga taru henbarongi senpham tenbang oina kaithokpa yakre hariba senpham adu salibu chahi asige Haukiba Mars thada hanbagi oina lupa crore taraga nipan lakh mabudrarom mari leinaba lawmi sing account da hapsin khre haiki aduga lemhauriba lupa crore tarago humdoi lakh kunthrarom gi senpham adudi hojik phawba phangpham thoklaba lawmi lising ani sumna humbudraga nithoirom da phanghandana laire Yamna ngaklibudi cyclone Reman gi safuna thoonba ising ichawna mangta hankraba district singdagi data khomjin balakiba Home Ministry gi makhada semba inter ministerial central team ama hokiba Jun thada laktuna Senapati Churasanpur Ukhul Tamenglong Thawal Kaksing Bisnupur amasung Imphal West ki ising ichawna soklaba mafam sing yengsilam kibani makhatana hokiba September 13 da Union Home Ministry na National Disaster Response Fund amasung State Disaster Response Fund gi Assam, Mizoram, Kerala, Tripura, Nagaland, Gujarat, Andhra Pradesh, West Bengal, Telangana, Bihar amasung Manipur gi damak puna lupa crore lising tarahumdoi lakh satruka humbudraga humdoi henba kaithokiba laikre senpham asigi manungda Manipur state ki oina lupa crore yankai Maharashtra gi lupa crore lising amaga chamri Mabudraga nithoi Andhra Pradesh ki lupa crore lising amasamna kuntraga taru Bihar gi lupa crore chatruka yankai manga Gujarat ki lupa crore lising taruk chatruk West Bengal gi lupa crore sambriga humfuga nipan amasung Kerala gi lupa crore samuni fuga taruk romgi sakthung phangkibani senpham asigi manungdagi Bihar state ki oina Chief Minister Nitish Kumar sing isawna solaba imung lag ahum lising taraga nithoi romda imung amamamda lupa lising taret yenthokuna kanaba phanganki Assam yauna atai state singdasu yenthokna khre adubo Manipur gi oina di hojik phawbada awaba nanglaba lawmi imung singda pifam thokpa sakthung bibidabana maram oiraga lawmi amasung ngami kaya kokta khut haptuna awaba khangli BJP gi double engine lenga asida miyamna thajaba thamlaktre haibagi wafam thamladuna law panba yakhidabadagi lenga na piba tengbang senpham phangpham thokpa sing adu athuba matamda phangananaba honabiyu haina Manipur lawmi lubna amuka sohana demand tawri Agnivir khananabagi thabakta mai paklaba ukhul amasung Kamjong district ki candidate sing Assam Rifles na punging thogat khre hari Manipur lenga ki Department of Rural Development and Panchayati Raj ki meeting makhada Manipur State Rural Livelihood Mission
MSRLM na District Management Unit BMU Thobal ka khusamnaduna Panchayati Raj Institution PRI amasung Communities Based Organization CBO punna bab taminaba haibagi matangda nomagi oiba district level workshop ngarang DC Office Complex Thoban gi Counting Hall da pangthokre haire Hauzik makha tarak pada mapan yoiba pausing pijari Israel amadi Hezbollah ni ki marakta Lebanon da kan bamong da soknariba lan asigi manung chana Hezbollah gi maikei su haifa yauna Israel gi mafam kya da missile amadi rocket kapsinduna landakre adu bahujik phawgi oine Hezbollah na Israel da missile amadi rocket kaya sa thakiba du da mishimina kaya yamna yaukre haibagi pawdi lakpa leitre Mama leibang nuksijaba amadi pongna phamlamdam gidamag hauzi akan bamong da Hamas amadi Hezbollah singa lan soknariba Israel da su khuraki ina lai saduna Iran da Israel ge arol athupki paw piramba Israel macha taret leiba asigi Prime Minister Benjamin ge security singna phaba ngamkhre Malem gi khwadigi mapangal leiba terrorist group ama oiriba Hezbollah gi lusingba oiramba Israel gilan mising na sahi asigi September 13 tahat kraba Hassan Beirut ki al Sahel haina khangnaba hospital amada terrorist group asigi lotuna thamlamba chawrangna lupa crore lising mari chani rongi oigadoba sana amasung sel Israel gilan mising na phangkhre hari Sahi ani hena Israel amadi Hamas ani gi marakta Gaza da satharakli balan asigi manung chana haukiba pung nifugani gi manung da Israel gi lan misingna yamdrabada Gaza da puna Palestinian chamaga tara mangarom hatkhre aduga Palestinian sambriga marifutare romna chauna aso apan nangkhre haina Gaza gi health minister gi maikaidagi phongdorakli Russia gi matik mayai leiraba silent killer hairaga sukhangna ba Opha Samelin ngarang India da thunglakre haire Israel na Hamas ki lusing ba kaya mathang halakiba sidagi kibana maram oiraga Sinwar hatkraba matung da Hamas terrorist group ki leader oibinana ba mi leitre Mamang sahi ki October 3 ta Hamas na Israel da sathariba Supernova Music Festival manung da Landarak tu na Israel masa lising amaga chani rom hat ki ba amadi miyoi chani hena phaduna pukhibagi thodok aduda uchin nasina hinghorabi sumnagi sahi kungani thoirom khakta ngairibi Cyril Golan Kobi lesabi ama masa mathanta sijakre haire Kuivagi Harbanada lakhiba kanbanong lenungsit Hurricane Oscar da hauzik phawgi oina puna miyoi taruklom sikhibaga loinana leiba sida chawrakna miyoi milen tararom mai phangdabagi awaba madi khudong sadaba kaya mayoknari hairi Iran Pakistan amadi China gi missile amadi drone sabada chawna mateng pangba company kunga taruklomgi blacklist thokto da America na athingba kaya thamjinkhre sumnagi sahi 15 khakta ngariba nupa macha amana imung amagi miyoi manga nomaina kaptuna hatkre nupa macha si Washington police na faduna wahang pahang sathakre hari US ki Houston da helicopter kaibi thodo amada angang yauna puna miyoi mari rom laikhidre sahi ani hena Russia amadi Ukraine laibani gi marakta kanba mong da songnarakliba lan asigi manung sana North Korea su lan asida yausinduna North Korea amadi Russia gi masing yamlaba lan mising sangsinduna Ukraine gi lan phammayai da laibani gi firan singkhala khre hari South Korea da su Ukraine da lan gi makhal kya gi khulai sing mateng pangna ba thorang paikhat pa hokrai na report amada phongdokre mamang sehili sing ani kunga humdoi gi October 3 tagi Israel amadi Hamas ani gi marakta Gaza da songnaduna lakliba lan ase lakliba November 5 fawgi mamang dele phanba pamli haina report amada phongdorakli
यामद्रबदा छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट तरुकता थकनब इसिंगे मफमसिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लीटर दा माइक्रोग्राम 15 के लिमिट तगे सरुक अहुमदगी मरी फाव अमसुंग गवर्नमेंट के लिमिट लीटर दा 30 माइक्रोग्राम अदुदगी फाव यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइना यूरेनियम लेवल वांगना यावबा फंगबदगी हारिबा मफमसिंग अदुदा कैंसर सिंग अमसुंग पल्मोनरी कंडीशन सिंग लोइनना स्किन अमसुंग किडनी डिजीज सिंगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा अदो साथीना वांखलहले हाइरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नंगरांग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनबदा रशिया यूक्रेन वाथो की मतंग पल्लदुना कन्फ्लिक्ट सिंगदा इंडिया ना शांति ओइबा वारोइसिन सिंगदा थाजै हाइना फोंदोखरे दिल्ली दा सीआरपीएफ स्कूल अमगी मपान पोखाबी थौदोक थोखिबगी मदुगी हेक नोंगानबदा लेबा सिगे मफम कियादा लेरिबा सीआरपीएफ स्कूल पुमनमक्ता बॉम्ब पोखाइहनगनी की हलखरे हाइना लिखुन सिंगना फोंदोरखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ब्रिक्स समिट पांथोकलिबा रशियन हेरिटेज सिटी काजानदा मागी होटल दा थुंगलखिबदा इंडियन कम्युनिटी की यामनबा मियामना दॉल सिंग येदुना मोदी मोदी हाइबा खोलाउ सिंग लाउदुना संस्कृत इसै सकपगा लोइनना भारत माता की जय हाइबा खोलाउगा लोइनना तरांगनोखरे जेल दा लेरिबा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोईगा खुद थोकननबगिदमक क्षेत्रीय कारनी सेनाना लुपा क्रोर अमा लाख 13,13,13 की रिवार्ड अमा लाउथोखरे इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्राना निथौकाबु नुमिता फोंदोखिबदा हौजिक फाउबदा रशियन मिलिटरी दगे इंडियन नेशनल 35 डिस्चार्ज तौरखरे अमसुंग इंडियन कुल अमगसु थादो हलकननबा होटनरी हाइख्रे नुपी बुद्रक पिजबा अमसुंग रेप तौबगिदमक राजस्थान दा लाइनिंगहन अमगी मायोक्ता केस अमा रजिस्टर तौखरे सिकार डिस्ट्रिक्ट टेम्पल अमगी लाइनिंगहन ओरिबा बाबा बालकनाथपो अप्रैल दा नुपी अमा रेप तौबगी मराल सिरी मदुगी वीडियो अमा था सिदा वायरल चटखरे हाइरी मखा तारकपदा मुसानबगी पाउ पिजरे सेल चंगबा मसुंग ऑपरेशनल रिक्स हंथाहननबगी पांदमदा हॉकी बैडमिंटन शूटिंग अमसुंग क्रिकेट यावना डिसिप्लिन तरु कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रेस्टर दगी लौथोकले हाइना ऑर्गेनाइजर सिंगना लेबापोको नुमिता फोंदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी कांसीपुर की मीटिंग मखादा खा मणिपुर कॉलेज KMC कक्सिंग युम्बो ओदुना ngaraangdagi ayakpam प्रताप सिंह निंगसिंग मणिपुर यूनिवर्सिटी मेंस इंटर कॉलेज फुटबॉल कॉम्पिटिशन 2024-25 ngaraangdagi कक्सिंग वारी पंजाव पल्लुपता लेबा कॉलेज असिगी सानाबुंगदा हौदोखरे हाइरे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मोइरांगी मीटिंग मखादा वांगू पॉपुलर क्लब WP सिना सिंधुना सथरिबा मरीसुबा PS इराबोट निंगसिंग फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngarang sanakibada KNK Kaibol Thon Point फंगख्रे टूर्नामेंट की 9 मैच असिदा KNK ना YSUC फुबालाबो पांसेल अहुम अनिदा माइथिबा पिखिबने दिसंबर 19 तगी 30 फाव पंजाब की लुधियाना दलैबा गुरु नानक स्टेडियम दा पांथोकदौरिबा सीनियर नेशनल कुरास चैंपियनशिप नुपा नुपी अनिमकी सरुक यारुनबा मणिपुर की टीम खननबगी ट्रायल सेलेक्शन अमा नवंबर 2 थांगसी नुमिता सगोलबन तेरा लुक्राम लेरक रेन डेवर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा लेबा इमा वांगथोनबी स्पोर्ट्स कल्चरल सेंटर दा पांथोलगनि हाइना कुरास एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी सोइबम रणबीर थादोरक पचेरोल अमदा फोंदोरनि आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2024 की निंथौकाबा नुमिता सानाकिबा इंडिविजुअल रिकाप फाइनल दा इंडिया की ममिंग लेरबा रिकाप
असर दीपिका कुमारी सैनागी ली जियामेन की मकुता सुइनो तरुकता माइथिदुना मारक सुबह सिल्वर मेडल लौबंगमख्रे उड़ीसा एफसी की मोर्तादा फॉलना अनि सुबह हाफ्ता सनखिबा गोल की मतेंग इंडियन सुपर लीग ISL 2024-2025 सीजन की ngarang sanakhiba लीग मैच अमदा ईस्ट बेंगल क्लब को पांसिल अनि अमदा माइथिबा पिदुना फुल पॉइंट फंख्रे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल न सिंदुना कोदोम पौपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वांगजिंग द सथरी बेल चंद्र किशोर निंगसिंग फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngarang sanakhiba मैच दा KRC थौबाल खेतुइकाई अमसुंग UMFC मोइजिंग माइपाख्रे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड RSPB ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अहुम अमदा माइथिबा पिदुना मरी सुबह हॉकी इंडिया वुमेन्स इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप की टाइटल अमोहना लौबंगमख्रे हाइरे अमदी US ओपन चैंपियन बेलारस के अरेना सबालेंका ना पोलैंड की आइगा स्वाइटेक को तुंगोइनरम लगा WTA रैंकिंग दे वर्ल्ड नंबर 1 ओइरे वर्ल्ड नंबर 1 की मफम असी पोलैंड की आइगा स्वाइटेक ना था 13 रोम कलंबनी फैसलकपदा मरोइबा पाउ मोहना सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर की लंबी सेंबगी प्रोजेक्ट यांखैगे तरेट अयाबा पिरकले नेशनल हाईवे की प्रोजेक्ट यांखैगी मनुंगदा निफुगा मरी सिंगी लमदा पाखतकदौरी इरांगी सैथेंग द ख्वाइरंबल कैथल पोसिट तंखाई हंथख्रे पोट क्याम सिलबगे हंगनद्रे खुलांखांग कौरब्रा हाइना वाहंग हंगरे मणिपुर दा नौना डेंगी पॉजिटिव मियोय निफु पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे चीफ मिनिस्टर ने तोंग इंडिगो फ्लाइट इम्फाल एयरपोर्ट तारम लगा पाइखतखिबदगी मियामी पाइनरुरे हाइरे सेनापति दा सोबो प्रोजेक्ट अनि पाइखनना बथौरांग हौरे हाइने चीफ मिनिस्टर ना हाइख्रे मैखु थोक्तब हिदाक मनागी पोलम सिंगियोन बा चही अमगी अथिंग बथमले हाइने हेल्थ डिपार्टमेंट फोंदोले तमेंगलोंगदा अमूर फैल्कन सेल्सिंग थुंगलबा हौरे अकनबा मित्यंग संगलगनी हाइने UPPK ना फोंदोरे PWGMC यूनिफिकेशन की वाफम किया सोमयाम द फोंदोरे अमदी मैते सिंगी तांगलबा नाट की चनबी अमदा निंगोल ना ममादा सेनबी सेनकोक हनबा हाइबसी की मतंगदा अखंग आहिसिना वाफम किया फोंदोरे पिजरिबा पाउसिंग असिगा लोइना हौजिकी दिनुटिगी फोमलिबा पाउसे सिंदगी लौथोकसबा मरोइबा पाउसिंग म्याम दिजे बलोशनजरी मखा तारकपदा मतमतंग वाफम अमदी राशिफल की थरम अमुक म्यापन सर यामिनसे हौजिकी पुमनमकु पुष्परानी लाइसोम नमकहना खुमजरी
Amuka hana tabiriba madi midyang tabiriba singbu nirmala thangjamna taram nauchari ikoknana khurumjari puduna lakchari ba si asi matam gi wafam amadi rasifal asi ahan bada lokhatchari ba sanalaibak editorial kalam dagi lokhatchaba matam gi wafam da Autonomous District Council Hill Areas Committee gi ware miyam gi damakla Manipur gi Autonomous District Council ADC taruki matam loikhiba chahi mari suraba fawada konja makata na mikhal pangthok pangamdana leire ADC sing asigi mikhal asi komja lising ani tara tarukta aroiba oina pangthok kibani mikhal pangthok tuna khallaba mihutna laingak pairamba ADC gi matam asi komja lising ani ga kunda loikre adubo chahi mari haukraba asi fawada Manipur laingak na mikhal pangthok tana thamlakli laingak otlei palei tawduna matam chana mikhal pangthok na bahot na daba asimak democracy bu hatpani masigi miyawgi mafam thok pifam thokpa phangpham thokpa democratic right adu matpani matam khara Autonomous District Council sing asi matam loikre matungda lengakna caretaker chairman sing haptuna chalairaga lakhi Ukhrul Autonomous District Council gi chairman Yaronso ngalungna mahakki tam loikraba matung lengakna mahakpo chairman caretaker ADC oina puhanki madugi matung tarakpada kumjalising aniga kunganithoi gi junta rukta mahakna pairamba caretaker chairman gi pham adu thadoki makha tarakpa oina Manipur lenga ki Tribal Affairs and Health Department na order ama kumjalising aniga kunganithoi gi jun kunga tareta thoktuna mahakna fam thadokpagi ayaba adu piki madugi matungda Ukhrul ADC da BJP gi amata ngairaba member Mark Luitingbu caretaker chairman oina hapagi ayaba High Court of Manipur na kumjalising ani kunga humdoigi August ki nipanda piki Manipur High Court ki order adu bo singnaraduna hanagi vice chairman M Isakna Supreme Court of India gi ayaba fanglaba matungda Guwahati High Court ta writ petition ama file tawduna case atharaki writ petition adu Guwahati High Court na khanaraba matungda order ama piduna Mark Luitingbu caretaker chairman oina hapagi ayaba leite haina kakthatke loinana Manipur lengang na ADC gi caretaker chairman hapkiba si illegal oi haina judgment piki hauji Guwahati High Court pikiba order adugi matungina chahi asigi October 8 da Manipur lenga ki Tribal Affairs and Health na caretaker chairman sing hapkibagi order adu chatnararoi haina khanghalakhe madugi matung tarakpada khwaidagi ngakpa khongthang amada Hill Areas Committee na chatliba October tha asigi taraga mari da mipam ama pangthoktuna hiram asigi matangda khanaraga khanabaga loinana matam kharagi oina committee ama semduna ADC sing asi chalaina na ba warep lokhiba laikre laibak asi Constitution gi Article 371 C makhada Hill Areas Committee asi Manipur Legislative Assembly na sembani committee asi gi chairman
Dinganglung Gangmaina chair loduna pangthokiba mifam aduda lawki warep adugi matung ina member kun na saba temporary committee ama semba amasung member kun asigi manungda taraga nipana hanagi ADC gi member local governance amasung intellectual singi maraktagi khangani aduga lemhauriba ani aduna state lengaki nominee oigani haibani hill areas committee na lawkiba warep adugi mayokda miyam amasung chingelup kyana wafam kya phongdorakle hill areas committee na lawri warep aduna tungda chingil lamda lengak baiba matamda yamna fajadaba tunglamchat ama oihawgadawri oihawragani haina phongdokna rakhi masidan nainaba yariba wafamde chahi mangagi tam loiraba matungda mikhal tawraga anoba mihusing khanba haibasi Indian Constitution na piba ngakloni kangloni adubu Manipur lengak amasung hill areas committee na lawriba warep asidi chingi miyamgi yaifanabagi damakta natte haiba wafam phongdokna rakle miyam na makhoigi oiba mihut mikhal pangthoklaga khanjaduna local body samjanabagi right adu matle makhoigi frit khawdgi puthokpa mioi kharada lengak sinathokpaga manare matang asida panjaning badi masiga manaba mawong asi tampaki local body singdasu adumak thengnarani pangthokpham thokpa panchayat ki mikhal haujik phawba pangthoktanal thamli asigumba khungang amasung chingilamda lairiba miyamgi fangpham thokpa democratic right adu matlaga lengakna thangliba khongthang asina kadai phawba chawkhat thawrangda mateng panggadawriba haiba lengak lawriba firep asi miyamgi damakta haijaningi masini pujarakliba matam-matamgi wafam makha tarakpada rasi phal lamuk bideng taminasi Makha tarakpada mo nga si rasi phal lamuk mayam puna taminasi midyang taminasi ahan bada mesh rasi wangang bada mitina bada jekshin rabadi to kai taba aran bata ba thengnaragani sel pitok pisinda hai singlagani pot laibadi yagani imungda charang nagani pakhang leisabi singgi oina warau nagani mahairoi singgi oina honaningde bris rasida charang naba nungnang ba ama natragana ama khanba numitni thauramdi pangthoklagani lamchatpa miloina badikanagani imungda matkhenagani pakhang leisabi singgi oina lawtawnagani mahairoi singgi oina lawsing hengaloi Mithun rasida hakchang wakhal thabak thoramda afaba chawkhatpa mina sak khangbiba singthabibada yawba mateng pibiba yamba numitni shanti leiragani pakhang leisabi singgi oina nungsinagani mairoi singgi oina honaningani karkara sida sel maram chadana chatpa muknaba warau banumini jangjarakpa kangkhatluganu achawbasina chanbirabasu sagainadi yangthigani imungda charang nagani pakhang leisabi singgi oina wakhal manaroi mairoi singgi oina budi chawkhatlagani singhara sida chekshinna honajagani asawna afawa purakpa yadabani lamchatpa mi tinabadi haisingani pot macha macha leibadi yagani charang nagani pakhang leisabi singgi oina muknagani mahiroi singgi oina wakhal changloi kanyara sida hakchang wakhal nungaiba watlagani afawa wakhal afawa macha afawa acha thak chaba tabani thabakti pangthoklagani imungda santi leiroi pakhang leisabi singgi oina matkhenagani mahiroi singgi oina honaningde Tolara sida charak chahing na iba marakta thoramdi mai pakna pangthoklagani ithak thongba singna chanbiragani athapa chatpadi kanagani pot leiba yagani pakhang leisabi singgi oina wakhal manaroi mahairoi singgi oina wakhal fakchingani Brisik rasida wakhal munna khallaga thoram pangthoknaba honajagani arapa chatpa mitinabadi haisingani luchingba singna dinung sibiragani sagainadi yangthiragani pakhang leisabi singgi oina muknagani mahairoi singgi oina honaba watlagani danurasida Jayet naba manungda thabak macha macha di pangthoklagani luchingba singna di chanbiragani yetsinbat kalakpati yamlagani chathok chasinda cheksingani imungda charang nagani pakhang leisabi singgi oina matkhenagani mahiroi singgi oina honaningde makarasida
ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯊꯧꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯨꯗꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯨꯝꯚ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯏꯪꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯔꯥꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯋꯥ ꯃꯤꯁꯥ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯍꯟꯊꯔꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ